Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, вие сте на истинското место, зошто бидејќи во наредните 75 минути и вие се има право да знаеме вистината, вечерва интервју со геополитичкиот, војно-политичкиот аналитичар Александар Радич, веројатно најдобрата војно-политичка анализа или безбедносна анализа или анализа посветена на војната во Украина која е направена во изминатите 16-17 месеци, не само која е презентирана на фреквенциите или на каналот, YouTube каналот Васко Евтов, туку воопшто за војната во Украина, 75 минути, анализа, интервју кој прска со информации. За сите вие кои сакате да слушнете што се случи во Русија, во Москва, конфликтот помеѓу Пригожин и Путин, во вторникот имавме вонредна политичка анализа, станете мембар, тоа чини колку едно кафе, 130-140 денари, и ќе може да ја погледнете таа вонредна политичка анализа за конфликтот помеѓу Путин и помеѓу Пригожин. Сега следува 75 минути интервју со Александар Радич. Останете со нас, ќе уживате да ми верувате. Александар Радич, еден од најдобрите, ако не најдобар војно-политички експерт. Надам се да се такмичимо, да немamo ту дисциплину. Имаме и спортиста, нека се они такмиче. У скоку далју, брзини трчања, имате колективни спортове, а ми причаме па сад кога ко пошто. Најцитиран, најпродуктивен, со најмногу број текстова кои урадим и терен кој покрива. Со најмногу анализи и така натаму. Имаме војна во Украина. Што се случува во Украина? Украина ќе се настави, тоа е рад кој ќе веројатно билежите ето ово половину 21. века и утицаче пресудно на дугорочни развој збивања. Тоа су они велики ратови процеси за кои када крену морате да знате да еден период у историја завршен и да крече нови период рата. Ми на Балкану имamo многу луѓе кои мисле како постои нека врста ресета такозваnog после рата, како нека правила игри ќе се вратите назад. Не говорим о томе да бисте лако пронашли за причу пред камером луѓе кои ќе вам објаснявате како постои тајни договори меѓу американаци и руса. Да ги уништат оружје со старите што ги имате. Заправо е реч о последицама 3 декаде живота у свету кој е био самољубљив. Западна цивилизација е била убедена да су решили све своји проблеми, ал да се разумемо, Русија дио западна цивилизација, либерални приступ капитализму, радикална струја која тоа водела е отишла јако далеко. 30 година ми видимо екстремно богачење, едне мале групе луѓи и у Америци и Руси, неподуштавање потреба за средњом класом, уништавање суштинских државних институција у сим тим земјама, а притом остали су наслеđени проблеми прошлости. Остале су национални мржње, остале су поделе. Ништо до тога не е разрешено тако што су се држали бескрајни семинари и увео политички коректен говор. Можете ви неки ствари да кажете лепше, можете да кажете елегантније, ali суштина е да мржња остала и за нас е вриеме у коjem je priča o velikom otvorenom ratu bila tabu tema. Konvencionalni rat u praksi vojne struke nije pominjan. To je bilo nešto što mi je politički nekorektno. I na kraju se desio taj veliki rat i sad na zapadu, umjesto da to lepo nazvu ratom kako treba, koriste se neki eufemizmi, sad je to large scale combat operation, nastoji se pronaći nešto što će ublažiti činjenicu da se vodi jedan veliki konvencionalni rat i da sad ulazimo u vrijeme u kojem su novi ratovi tog modela nešto s čim ćemo morati da živimo, da postoji na stolu kao rizik. Ne predviđam budućnost, ja ne mogu da vam kažem gdje, kako, ali ovo je sada presedan koji otvara mogućnost vođenja velikih ratova u 21. vijeku. Добро, ко би можеле ова војна да споредите со некоја друга војна, со која војна би ја споредиле? Не можеме да поređаме, нема потреба, ова е време, наше време. Бидејќи знаете, велите, ова е војна, 30 години се богатат една класа на една страна, една класа на друга страна, но говорот на омраза останува, конфликтите остануваат, се руши Берлински зид, пропаѓа Варшавски пакт, пропаѓа Советскиот сојуз и целата таа една конгломерација на сателити околу Советскиот сојуз, се случува арапска пролет, пропаѓаат режими во арапскиот свет и така натаму и така натаму. Велат дека тука од Белград и од Македонија или од целиот тој регион се всушност се води целата таа операција во арапскиот свет, арапската пролет и така натаму и така натаму и доаѓа војна Русија и Украина. Претходно имаше војна некаде 79 година во Авганистан и тоа беше почеток на распад на Советскиот сојуз. Детонатор, рецимо да веројатно рат во Авганистану, каде се сада гледа со историски дистанце,
ključno pokolebao javno mnijenje Sovjetskog saveza, izgubilo povjerenje u državu. Jer Sovjetski savez je zasnivao tu jednu vrstu pakta između komunističke partije, odnosno onih koji su je vodili, i naroda, na jednoj slici stabilnosti. Ta stabilnost je nestala. Drugi svjetski rat je bio rat koji je nametnut, Sovjetski savez je napadnut, Afganistan je bio izbor kremljanske politike i 15.000 poginulih, nešto malo više žrtava za koje je ustanovljeno po imenu prezimenu, jer to je tada vreme bila, izvijem se, regularna disciplinovana vojska je poremetilo suštinski Sovjetski savez. Sad, broj poginulih u ratu u Ukrajini je vjerovatno za 10 puta veći za ovaj period samo na ruskoj strani i to zapravo pokazuje koliko se dešavaju neminovno neki duboki socijalni poremećaj koji sledi za toga. To se nekako zanemaruje. Gleda se na Rusiju i Ukrajinu kao na zemlje koje su ušlo u rat, jednog dana kada prođe rat, prebraćamo žrtve i tu završamo. Ne, problem je što ovo suštinski mijenja pravila igre, mijenja unutrašnje odnose. Rusija koja je ušla u rat neće biti ona Rusija koja je izašla iz rata. A pričamo prije svega o Rusiji zato što je ona nuklearna sila, zato što ona ima projekciju globalne moći. Ukrajina je tu gdje je, nikad nije lako živjeti pored velikih sila. Ukrajina nema scenarije u kojima se nadmeće za neko svoje parče globalne moći. Naročito posle ovog rata, kada bude istrošena, umorna od svega, neće biti relevantna kao čak ni u nekom tom formatu, ako posmatrate prostor gdje se ona nalazi. Tako da, vjerujem da kada prođe rat, a traćeš dugo, onda mnoga pravila igre više neće biti ista, neće biti povratka na staro i zabude vjerovati kako postoji mogućnost da se nazad u onaj sistem vrednosti na koji smo navikli. Prijateljstvo Rusije i Zapada, govorimo o zapadnoevropskim američkim državama, koje je krenulo 90. godina, razvoj odnosa gdje Rusija ima stalnog predstavnika u NATO, gdje je postojala čak u Putinovo vrijeme i realna želja preispitivanja mjesta Rusije, recimo možda ne u NATO koliko prema NATO, iako je nedavno od strane ruske vlasti zapravo i direktno stavljeno do znanja da su oni razmišljali o tome da li imaju oni mjesto u NATO. Putin sam ili kaže sad je Putin baral da vlezi Rusija u NATO. Sad je Putin u drugoj poziciji, sada više nema načina da se provede normalizacija odnosa sa ovakvom Rusijom kako znamo. Naravno, postoje oni drugi scenariji. Postoji vrlo često u Rusiji ljudi iz intelektualnih krugova pominju 1917. Plaši ih 1917. Plaši ih nestabilnost društvenog poretka. Jer jasno je od 24. februara 2022. godine, kad je ruska vojska krenula, da Kremlin nastoji da ublaži efekte po dubini nacije onoga što se dešava. Htjeli su da angažuju isključivo profesionalne vojnike, da vode ekspedicioni rat onakav kakav vode NATO zemlje. Očigledno je to bio uzor, znači da ruski rat bude ekvivalent američkih intervencija. U Irak, da rečemo. U Iraku, u Afganistanu, na kraju krajeva i Savezna Republika Jugoslavije je jedan od primjera koji su Rusi sasvim sigurno proučavali. Ima mnogo indikatora za to. I angažovali su samo profesionalne vojnike po uzoru na NATO, jer tad imate jednu emotivnu distancu nacije prema tome šta se dešava. Pa kad se pokazalo da nema dovoljno ljudi, onda su pozvali dobrovoljce. To su ljudi koji su opredijelili da rizikuju svoju volju. Pa onda su na kraju proveli djelomičnu mobilizaciju, ali nastoje, i to je jako upadljivo posle svih mjeseci rata, da glavni teret u angažovanju žive sile bude na takozvanim regionima u ruskom slengu, na provinciji, na sirotinji iz provincije. Da ne bi Leningrad, zato da ne diraju velike gradove. Moskva, i zato postoji velika nesrazmjera, da nema protesti. Da ne bi došlo do političke reakcije javnog mijenja koje je respektivno. Februarska revolucija nova. To je vrlo važno se primijetiti, da ruske brigade dolaze iz malih provincijalnih sredina. Kao što smo mi u Slovenskoj narodnoj armiji, recimo u Makedoniji, imali komande ranije pukova, pa brigada u Štipu, Tetovu, Bitoli. Ko neko je sjelo vo Bihać, da regrutirate i da vodi vojno. Ja sam važu Bihaću, nemojte tako. Neko je sjelo, znači, to je sušnost, to se sve do ruska... Zamislite tu sad Rusiji, vi ako sjednete kolima iz bilo kog grada, na prostoru Makedonije, vi ste za tren oka u Skoplju, nije to neka velika udaljenost, ali ključne jedinice sad na Južnom frontu, u Zaporoškoj oblasti i Južno-Donetskoj oblasti u borbenim dejstvima tokom ukrajinske proljećne ofanzive su dovedene sa dalekog istoka. To su
Mali garnizoni, ti ljudi dolaze iz mjesta koji imaju po 35.000 stanovnika, 45.000 stanovnika, pa nešto okruženja. Nema kritična masa. Nemaju kritičnu masu ljudi, ali to su mjesta koje se nalaze 3 puta dalje od Moskve nego Beograd u kome snimamo ovaj razgovor. I naravno da je jasno da je teret rata iz ruskog ugla nepravedno raspoređen, da je to tema koja je stavljena na sto ljudima iz regiona, iz provincija, propagandna mašina preko televizije radi, kao i svugdje, što je nama jako prepoznatljivo na Balkanu, televizija je čudo kada krene da vas ubjeđuje u paralelnu istinu, a ne dirate Moskvu, ne dirate Piter, ne dirate druge velike gradove gdje bi moglo da dođe do revolta. S ukrajinske strane drugačije, jer oni imaju rat u kojem kreiraju svoju naciju i oni imaju sliku o tome da se oni brane i da je dužno svakog da se boji. I ja kreira, ja sozdala svojata nacija. Da, i činjenice da oni zato troše... Preko vojna i preko omraza kon Rusite. Da, pa to je kreacija nacije, sad se stvara pred našim očima stvorena ukrajinska nacija. Ona ukrajinska nacija kakva sad postoji, ona nije postojala ranije. Mi tu možemo da pravimo na Balkanu neku vrstu paralele sa slučajem Crne Gore, gdje je njihova liberalna struja Perovićeva bila marginalna, i onda je mnogi ljudi koji su bili dobrovoljci ili učesnici rata 1991. Bosna. Dubrovnik, Hrvatska i da se razumemo, jako ozbiljna tema, jer znate kako, sva borbena dejstva Jugoslovenske narodne armije 1991. godine su racionalna kada krene od Kadijevićeg naređenja iz septembra 1921. da treba deblokirati kasarne u gradovima. Imali ste neke realne kasarne, neke realne ljude, njihove porodice. U Dubrovniku nije bilo garnizona, a krenulo s Crne Gore. I onda su ti isti ljudi koji su se slikali tada kako napreduju kroz Konavle ka Dubrovniku, izmetnuli nešto novo i kreirali su crnogorsku naciju. Ti politički projekti funkcionišu, a Putinov rat je zapravo sada omogućio Ukrajincima da ostvare svoj san, da stvore jednu konsolidovanu naciju. Oni takvu naciju nisu imali prije 2014. godine, nije se mogla emocija među tim ljudima porediti. Mnogi su ljudi tu bili Sovjeti, nacionalni, nepredeljeni, koristili su ruski jezik. Ovi gradovi kao što se voda dvojnite, najseriozniji. To je slika. Mariupol, da rečem, i tako. Ali od Odese do Harkova, kada povučete liniju. To je rusko govorno područje. Imate rusko govorno područje. Ljude za koje se Rusija mogla boriti za njihovo srce naklonost činjenicom da koriste ruski jezik, da odlaze u rusku obrazovnu crkvu. Tamo ne možete da se obratite, nije sakavme da snimame, ne možete da se obratite na ukrajinski, бидејќи никој не ви одговараше. Da, do 2014. До 2014. Ali 2014. godine su se prilike drastično promijenile. 8 godina je u Ukrajini taj socijalni sloj iz različitih partija koji je bio nacionalno opredeljen, ostrašćen, imao priliku da stvori novu platformu ukrajinske nacije. Ona jeste nova. Znate, svaka nacija ima problem svojim kompleksima, s pozivanjem istoriju. Tamo imаше 3 цркви, на пример, Киево, Печерска, Лаврова и кој одевте, тамо се говореше за руски, тамо се говореше за руска православна црква, тамо не се говореше за украинска. Јас тоа го споредов со Македонија 2012 година, поделена држава, бидејќи тамо имаше исток и запад. Исток одгласаше за руски кандидати, запад одгласаше за проукраински кандидати. Кучма така дојде на власт. У грубо гледано, македонска ситуација може да се пореди. Апсолутно. Jer to su emocije i svako kod nas kad gleda iz pozicije Makedonca. Црковно прашање, големи држави околу кои се борат, кои сакат украинската нација да има или да нема. Ако гледamo iz pozicije Makedonca, ako gledamo iz pozicije Srbina, ljudi iz Crne Gore, nam je to i vrlo jasno. Zapad ima problem da razume tu emociju, a mi da se razumemo na prostoru bivše Jugoslavije, imamo jako čitljiv, jasan problem koji se tamo nalazi. Mi vidimo, mi to prepoznajemo, jer to je emocija koju smo mi oko sebe gledali. Го чувствувавме. Значи сме го поминале ние тој пат кој сега го поминат украинците. А kad svedemo to na rat, činjenica je da kad je ruska vojska krenula, recimo da je ruska jedna jedinica specijalne namjene, druga brigada specnaza, ako ćemo precizno, ušla u grad Harkov. Oni su se vozili u blindama, u lakim oklopnim vozovima kroz Harkov. Naređenje je bilo zauzeti grad. Do te mjere se podrazumijevalo da se to podrazumijeva. To je вториот. To je вториот најголем град. I nastala je katastrofa. I zapravo prava katastrofa ovog rata u sve ljudske žrtve koje sad svaki dan se množe, jeste zapravo u činjenici da je napisana nova istorija, više nema povratka na staro. Hajde ostavimo tok i procenu zbivanja na stranu kada je reč o frontu, ali jednog dana potpisat će se neko primirje, neki dokument koji će sve to da završi. Ali šta će ostati u nasleđe? Jedna jeziva mržnja i podjela onako kako su vam vidjeli na prostoru bivše Jugoslavije. Jer Ukrajinci su jako dobro iskoristili iskustva Hrvatske, čak su angažovali, i to nisu krili, tužioce iz Hrvatske,
I napravili su jedan model u koji će omogućiti da, recimo, tretiraju kao krivično djelo učešće u takozvane specijalne vojne operacije. Ono što smo vidjeli u Hrvatskoj, taj hrvatski model će biti primijenjen i oni će jednostavno svakog Rusa koji se zatukao u ratu, voljno, nevoljno, tretirat će ga kao čovjeka koji su onu stranu zakona. To će biti mehanizam mržnje. Kao što mi sad imamo situaciju da, recimo, kada odemo u Hrvatsku, u grad kome se živio prije rata, neki novi klinci koji nisu imali iskustvo suživota s drugim nacijama, s kojima Srbi sad više ne žive jer su postali neprimjetna manjina, oni mrze Srbe. Kad pitate, dobro, pobogu ljudi, što mrzite Srbe? I isto samokritički, jer sam pripadnik srpskog etnosa, mi sada u Srbiji stvaramo jednu generaciju koju ovako otvoreno u kafiću volim, kada pričam s prijateljima, nazovem mladim nacistima. Jer oni, njima su bitne zastave, simboli, mnogo buke, niko od njih nije služio vojni rok, niko od njih nikad nije spreman da bilo šta učini svoju zemlju, ali su mnogo glasni. I mnogo su agresivni u toj promociji, uličnoj promociji, onda promociji na internetu svog ostrašćenog nacionalnog opredeljenja. Mi imamo sada na Balkanu taj novi fenomen za razliku Jugoslovenske narodne armije, koja je imala veliku brojnost teritorijalne odbrane, koja je zapravo vodila građanski rat, da se razumemo, jer taj građanski rat je temeljen na masovnom osposobljavanju rezervnih starješina. Nikada ne možete razviti od mirnodopskog kadra vojsku koliko ste htjeli. Vojske koje su ratovale u Jugoslaviji su bile vojske popunjene rezervnim kadrom, predvođene uglavnom na taktičkom nivou rezervnim starješinama. Preko 90% do nivoa bataljona starješina su bili ljudi koji su iz rezerve, znači neprofesionalna vojna lica koja završila vojnu akademiju. I to je bilo vreme pre 30 i nešto godina. Sad imamo novi fenomen. Sad imamo opet neke rezerviste, ali kauč ratnika. Kauč ratovanja. Sada imamo ljude koji tako udobno sjede, zavaljeni u svoje fotelje za igrice, to im je kapitalna investicija ili tu negde tako po dnevnoj sobi i oni preko interneta vode žestoke nacionalne ratove i oni su na internetu najveći Srbi, najveći Hrvati, najveći Makedonci. Dobro, гледате, таа поделба, да речеме, Хрвати и Срби, сега ви се јава во војната Руси-Украина. Хрватите беа доброволци во оној батальон Азов, а русите или се обидуваат дел тука во Србија преку Вагнер групацијата да регрутираат одредени... Тоа е мало преценjeno, мислам да тоа е радикално преценjeno. Не сам да кажам дека Хрватите ви се на страна кон Украина, а Србите имаат симпатија кон Русија 85% веќе. Многу повеќе во Србија има наклоност кон војната во Украина на руска страна, отколку што има во Руската федерација. Тама некаде до вербата 78%, Србија 85% минатата година. Да кажам дека тие конфликти кои постојат тука се пренесуваат таме и ако кажете таа ваша теза е коректна дека украинците го копираат хрватскиот модел, тоа има подкрепа и во овие елементи. И остаче тоа као трајни проблем, затоа што ќе тоа трајно поставити демаркационна линија која не постојала пред 2014 година. Ви кога да питате некој украинца из Киева прije 15 година дали е украинац рус, он е збунен питање. Сеќа се една ситуација када ми е една особа из Украина рекла као, нисмо ми шовинисти као, pošto ima iskustva sa Česima, kao Slovacima, kao Česi i Slovaci, šta sam mogao da kažem, nego dođe na Balkan da vidi šta je mržnja, na Balkanu da vidi šta je podjela, na Balkanu, kada gledate akcenat, gde nije sve jedno, jeste vi iz zapadnog ili istočnog dela Makedonije. Pa čujte, ja sam došao preko Drine u Beograd i mnogima smeta i svaki dan mi napomenu da oni su baš pravi Srbini, jer nisam u standardu govora, kažemo lijepo, ne kažemo lepo. Mislim, kad gledate našu tu balkansku ostrašćenost u podjelama, tu želju da stvorimo nacionalne podjele, pa unutar nacije da stvorimo podjele, zamislite vi to sad na milionima ljudi kada napravim taj eksperiment tokom rata u Ukrajini. Naravno, imat će to svoje radikalne posljedice, ali činjenica da dve vojske sada nemaju isti nivo želje za ratom, jer Ukrajinci, njihovi komandanti imaju vojsku koja ima jasno opredeljenje, ona ima jasno definisan cilj rata. Cilj je odbraniti se od Rusije, zaštititi teritorijalni integritet Ukrajine i da pojednostavimo zapravo, zaštititi Ukrajinu. Oni brane Ukrajinu, to je njihova slika. Ima dosta na internetu snimaka o prisilnim mobilizacijama, ali čujte, to je margina kao i svugdje. I to nije ona generalna slika koja vlada u ukrajinskoj vojsci. I s druge strane, kod Rusa postoji jedan jako ozbiljan problem s kojim bi pravio paralelu s našim iskustvima iz početka 90. godina, nedostatak ratnog cilja. Sad, kad bi vas pitao šta je bio zadatak Jugoslovenske narodne armije,
Mnogo riječi morate da utrošite, mnogo tumačenja, da pravite periodizaciju, da uđete u mnogo detalja da biste objasnili kako se Jugoslovenska narodna armija ponašala, jer se pravila igre mijenjala trenutka do trenutak. Ruska vojska u situaciji da od početka rata nema neku sliku koja je jasan ratni cilj, prepoznatljiv svakom vojniku. Oni se sada bore za... Tamo neko dalečni od Istok, Vladivostok, donesen во Украина, како велите, 3 пати подалеку од Москва, од Белград, да дојди да војува во Украина и се вие говорите, нели, како може да се дефинира таа цел? Šta definišete? U Drugom ratu je to bilo тамо граничи со Кина, со Јапонија, од таа страна е Аљаска. Па да кажемо, ево, не знам, из Забајкалија, не знам, град Краснокаменски, или одете у Биробиџан. Sad to, mogli biste si igrati kvize da vidite koliko je mala šansa da bilo ko zna imena gradova odakle dolaze ruske brigade. Jakutsk tamo ili bilo... To su još velike mjesta, počete naći. Ali garnizoni su mjestima za koja prosječan sagovornik iz srednje klase ima ekstremno male šanse da ih prepozna. Rusija ima u ovom trenutku 12 armija kopnene vojske. Jedna je tenkovska, 11 se zovu opšte vojnim u njihovoj terminologiji. Od tih 12 armija, jedna se razvija u Zabajkalju. A u Zabajkalju živi 120 dio populacije Ruske federacije. Znači, velika disproporcija postoji u teretu. 120. Jedna od 12 armija je tamo gdje imate jednu 120 populacije. Znači, 10 pati. 10 pati više. Angažujete ravno 10 puta više angažujete taj prostor nego neke druge prostore Rusije. I tu, u svakom malom mjestu, a to su mjesta, evo, znate, nije reč o nekom površnom razmetanju znanja, nego pitanja između nas u komunikaciji. Koliko ljudi zapravo zna za mjesto Čita, a to je najveće mjesto tamo. A da ne kažem, a da ne stavimo sada pred ljude pitanja nekih drugih mjestima odakle dolaze te jedinice. Znate, kada tamo se recimo jedna brigada, jedna ključna brigada na frontu je došla iz mjesta koje se zove Divizijsko. Kad izgovorimo po našem fadesi. I ne smo slušnali. Zamislite mjesto koje se zove Pukovsko divizijsko brigadno, sve vam je jasno. To je bilo negde uz prugu, napravljena kasarna. Mislim, taj problem motivacije s ruske strane je jako ozbiljan. Unutrašnja propaganda pokušava sada da napravi veliki zaokret i zaista se dešava da neki ljudi naprosto poveruju, kontaminirani televizijom, da je maltene svijet napao Rusiju, a ne da se desilo što se desilo 24. februara. Ali govorimo ne o simpatijama, to je jako bitno naglasiti, jer kada kod nas se govori o tim temama, ljudi unapred imaju određen stav o tome zašto su, ali ovo je analiza situacije. Vi sada ste ruski general, i onda pređete kasnije u poziciju ukrajinskog generala. Morate da razmišljate o tome koja motivacija pokreće vaše ljude. Ukrajinac ima jednostavnu poruku, ne mora da objašnjava. Ukrajina. I oni imaju svoje pozdrav slava Ukrajini i oni stoji iza toga. A kod Rusa je jako ozbiljan problem. Krenulo se radikalno u početku rata, pa se stvorila slika o tome da baš neće ići radikalno u aprilu, prošle godine kad su povukli snage sa sjeveroistoka, čitavog sjeveroistoka Ukrajine, od Kijeva do Harkova. Krenulo se prema Donbasu, jako je sporo otišlo, trajale mjesecima. Na kraju, neki taj proces potrage za rješenjem je zaključen pod prvih dana oktobra prošle godine, kada je završena pravna procedura u Gosdumi prisjedinjavanja 4 oblasti, Zaporoške oblasti, Hersonske, Donjecke i Luganske Ruske federacije. Ali nijednog momenta, nijasno rečeno, na međunarodnoj političkoj pozornici, a onda na taktičkom nivou svojim ljudima, ljudi, zato se borimo, mi ćemo da uzmemo taj teren, jer gdje je nastao raskorak. Prvih dana oktobra saopštite da je Hersonska oblast Rusija, kasnije uvedeno čak i u zakonu unijete su kazne ako imate karte, ako imate mape koje ne prikazuju Rusiju u tim novim granicama, a onda je u novembru ruska vojska dobila naređenje da se povuče iz grada Hersona i čitavog prostora Hersonske oblasti koji su držali na desnoj obali Dnjepra. Narodu to stvara veliku konfuziju u vojsci oko motivacije. Čekajte, pa znate koliko je poginulo ljudi iz elitnih jedinica vazdušno-desantne vojske, boreći se taj komad terena,
I kad ste dubli taj teren, vi se povučete, vojno bilo neminovno da se povuku. Na dobrom dijelu prostora koji Rusi sada kontrolišu, ne postoji lojalnost ruskoj državi. Mnogo je ljudi koji su lojalni Ukrajini, to omogućava vrlo razvijen obavještajni rad Ukrajincima, to je njihova tu velika privilegija, jer možete da vrbujete jako mnogo ljudi na bazi patriotizma, što je najjače uvjerenje koje možete da koristite u obavještajnom radu. Vrbujete mnogo ljudi koji prikupljaju podatke o kretanju ruske vojske, njihovom razmještaju, vrše korekturu direktno artiljerske vatre u dejstvima, recimo, sistemima većeg dometa, kao što su rakete .U ili, recimo, HIMARS, višecivilna raketa. I tu, recimo, kao anegdota, mi, pošto u Srbiji imamo jako mnogo tih medija koji su naklonjeni Rusiji, imamo jednog novinara, ovako, nije bitno njegovo ime, bitna je atmosfera, koji je jako ostrašćen, on ima ljubav prema ruskoj stvari, i onda ode tamo, snimi prilog i čovjek razgovara s ljudima na ulici koji kažu ne volimo što je ruska vojska ovdje. Čekajte polako, ali vi ste kontradiktornosti, vi oslobađate onoga ko ne želi da bude oslobađen. To je problem etnogeneze, moderne etnogeneze, ne one istorijske etnogeneze ukrajinskog naroda, stvoren je novi obrazac ukrajinskog nacionalizma, a Rusija nema... Veke ne je bandera. Da, ali Rusija nema ljubav prema banderi, ljubav prema nekim vrednostima, ljubav prema nacizmu. Da se razumemo, ja ne doživljam toliko mnogo simbola nacizma i njemačkih simbola, pošto Ukrajinci da bi izbjegli svastike koje su zaista kompromitujuće, imaju na gotovo svim vozilima njemački krst, jednokraki krst koji je takozvani Balkenkreuz, koji je bio znak prihvaćen u njemačkoj vojsci i koji je samo kasnije nešto evoluirao do današnjeg dana. Tako da je jasna poruka. Oni hoće da kažu, mi bi stavili svastiku, ali hajde da provociramo, naći ćemo kompromisno rješenje, ali opet je sve jasno. Ali to da doživljam kao izraz ideologije. Ako izmete, doduše, vrlo jaku ultradesnicu kod Ukrajinaca, koja simbolično je prepoznajemo kao Azov, ali to je samo jedna od organizacija koja je stvorila svoju i naoružanu struju, kod Ukrajinaca misli da nije toliko se zapatila ideologija koja bi bilo poredila sa nacionalnom socijalizmom, koliko zapravo koriste simboliku. Jer oni sada stvaraju jedan novi kulturni obrazac koji ih distancira od Rusa. Jer do jučer prosječan Ukrajinac, prosječan Rus, a boga mi da se razumemo Makedonac i Srbin, u kafani bi reagovali na istu muziku, na ista alkoholna pića. Ali sad imate proces stvaranja jedne nove slike. Kod Rusa ostala tradicionalna slika, melos koji identifikujemo mi kao ruski narodni, a recimo Ukrajinci forsiraju u svojim propagandnim spotovima tehno, zatim hard rock, nešto što ako možda ima u trenutku ima političku funkciju, ali ne vjerujem da se saživjela većina prosječnih vojnika sa tim, ali kroz to kreiraju, kroz pop kulturu se kreira distanca. To su sve neki elementi koji sada tokom rata doprinose stvaranju jednog novog modela ukrajinske nacije. No, gospodine Radić, Русите во својата историја никогаш не воделе брзи војни. И војната со Финска 39-40 година, и војната со Јапонија 905 година, и војната со Афганистан 79 година, која трае 10 години, и војната во Украина. Значи, за разлика од американците кои имале блискрик, не знам, на Блиски Исток. Али че американци ратували пар декада? Да. На Блиском и Истоку и Централна Азија. Го има американците и Виетнам, кај што и Виетнам. Ова е така на Свака земја има преседан. Меѓутоа, последните 10-15 години американците имаат кратки војни. Војна во Ирак, војна со Југославија која трае нели 2 месеци, и тоа која не е копнена војна, туку со интервенција НАТО, авиони и така. Доминантно употреба ваздуховна операција. И рускиот генералштаб го проучува тој модел на американците и моделот на НАТО и не може да го примени. Ние 20 години слушавме митови за силната руска армија. Кинжали, ракети, кеа потопат Велика Британија. Самиот Путин тоа го потенцираше во секој свој настап. Се создаде мит каде што чешкиот генерал велеше, па ние очекувавме дека во рок од 48 часа, Чешка која е членка на НАТО алијансата, ние очекувавме дека во рок од 48 часа русите ќе можат да влезат во Прага. И еве трае 16 месеци војната во Украина и Русија не покажува сила да може да го сврти текот. Можеби долгорочно, ако се уморат овие западни држави кои помагат Украина. Или ако одлучи да негде мора да се најде компромис. Да се најде некој компромис. Компромисот веројатно ќе се најде територија на Украина, тоа е она формулација како вика Зеленски, ние нема
да влеземе во процес на мировни преговори се доека руската армија се наоѓа на украинска територија, а русите велат ние не се наоѓаме на украинска територија бидејќи тоа се територии кои се одлука на Думата, тие 4 области, Херсоншка, Запорожка, Луганск, Донецк и така плюс Крим, нели 2014. Крим се подразумева некако да е пакет. Тие се веќе составен дел на руската картите нови што се прати така натаму. И така натаму, како се руши тој мит на руската војска? А сами дајте запрavo одговор, тоа е мит. Луѓе воле да верују митове. Током хладnog rata створен е мит опасности од советски војски. Ама вие тука во Србија. Где е советска војска показала? И ние во Македонија, знаете се како викаат, Русија не користи ни 10%. Не сака да струши. Ево, скок сме ми простор од Вардара до Триглава. Да. Јел тако да смо имали мити и сви сме вољели да понавни фраза JNA како четврта сила заедно. Четврта војна сила. Онда погледате мало болje и схватите да JNA кубура с материјалом. Па нама добар дио тенкова су били из Друскog rata каде е почел граđanски рат. Па у Македонија су били тенкови Т-34. Па наши јурични авиони кои су били на Ајдромом Петровец. Хајде, една ескадрила Орлова, друга ескадрила Јастребова. Тоа е лаки борбен авион, тоа е против герилски авион по било ком критериуму. Лако е стварати слику. Навешću jedan baš primjer na tom talasu priče o jugoslovenskoj avijaciji, kako se ta slika može stvarati. Jugoslovenska avijacija nekada je mjerala svoju sposobnost kada drugu Titu podnosi izvještaj sa tim koliko mogu u jednom izlazu, kad svi avioni polete da podnesu ubojnih sredstava. Koliko je to na to dobro zvuči. I onda su Grci kupili američki jurišni avion Corsair koji nosi 7 tona, teoretski, maksimalno. Onda se više nije izražavalo koliko nosimo tona, nego koliko imamo aviona. Jer mi smo imali avione koji imaju maksimalno nosivo 750 kg, a ovih 10 puta više, onda kažemo... 7 tona. I onda oni su u Larisi, u Grčkoj su ti avioni, mi imamo u Skoplju avione koji nose 10 puta manje, ali avion. Tako se stvara mit, ali ljudi vole mitove, jer jasno je da ima nešto što je zajedničko za javno mjenje. Митовите се замена за реалноста. Вас ви е проблем да признаете дека сте верувале во Путин 20 години, кој ќе се прошета во Киев, бидејќи само е прашање, како велеа, дека многу пократко ќе трае војната во Украина отколку војната во Ирак. После 30-40 дена американците го ваде од шахта Садам Хусейн, овие носе свечени униформи да влезат во Киев, нали, да маршират во Киев со карамфили да ги дочекат, да бидат ослободители и така натаму. И се меѓутоа во Русија не се развива толкава атмосфера колку во Србија, во Македонија така натаму и така натаму. Ние сме разочарани бидејќи Русија не покажа таква една воена сила. Jer mi smo to očekivali. Ние тоа сме го очекувале. А прича наша фрустрација. Проблем е што ми сега русите требаше да ги водат нашите војни со Европска унија и со НАТО. Тоа што тие нели не уценува 20 или 30 години смени име, смени презиме, направи ова, преговарај со бугарите, преговарај со грците и сега во еден момент нели се појавува Робин Худ, тоа е Владимир Путин, се појавува руската мокна армија. Да, тоа е нешто што е заедничко за Србе и Македонце у задних пар декада. И тој нас ќе ни ги реши фрустрациите со Европска унија и со НАТО, ќе им покаже на нив дека 90 година када смо имали реални рат. Kod Srba nije postojao euforičan odnos prema Rusiji. I zaista mislim kod Srba i Makedonaca da je to rezultat frustracije, racionalne frustracije, da se razumemo, koja ima jake elemente. Znate kako, ima neka stara izreka koja kaže na Balkanu su svi paranojci, ali svakome zaista neko radi u glavi. I Srbi i Makedonci imali mnogo tužnih detalja u istoriji, mnogo ozbiljnih problema. Pa pobogu, mi su se suočili u raspadu Jugoslavije zaista sa situacijom gde nismo mogli da razrešimo probleme, nismo mogli da razrešimo srpsko pitanje, Makedonci nisu mogli da razreše makedonsko pitanje, sukobili smo se sa NATO, imali smo taj turbulentni period ratova. Nigde nemate zašta na čemu da bazirate emociju, samopouzdanje. I na kraju nekako mi smo doveli se u poziciju da kao kolektivna svijest, srpska i makedonska, nekako se zaljubimo u Rusiju i da stvorimo tu mitsku sliku o tome da Rusija sve rešava. U Srbiji misli da ima tu i političke namere, jer vlast koju mi imamo na sceni 2012. godine, vladajuća SNS, je to koristoljubljivo prigrlila. Jer to je jako dobro za javno mjenje. Javno mjenje želi da vidi naslove o tome kako su Rusi jaki, jer svako u medijima će vam potvrditi da je ona famozna klikabilnost, broj ulazaka na vaš portal, nevjerojatno visok ako pomenete rusku raketu i ruski avion. Ruska raketa rasturila. Dešavalo se da recimo rasturila Kijev. Ona može da uradi. Zelenski u podrumu dole. To je ostrašćenost koja je vrlo snažna. Dešavalo mi se u javnoj komunikaciji, recimo jednom na jednoj srpskoj televiziji sam pričao o opcijama kupovine ruskog naoružanja za vojsku Srbije. Nismo pomenuli ništa osim ruske teme.
Znači, pričali su samo o ruskom naoružanju. Ja sam imao kritički stav o tome šta je dobro, šta je loše. Imate pravo da imate različito viđenje potreba. Ali unutar zadatog zadatka imate rusko naoružanje pred sobom. Kasnije, u komentarima na tu emisiju, ukaže mi jedan prijatelj NATO da me kvalifikuju kao NATO-vca, evo, mrzi Rusiju, cijelo vreme priča o NATO. Kad pa vratite nazad film, niko nije pričao o NATO, jer ostrašćenost je velika, bitan je samo naslov, simbol. Ako kažete kinđal, onda to mora nešto da je jako opasno. Ciklon, ma uništava svijet, suhoj, mogu da pobede bilo koga. Otišli su krajnost, u mediji imate mnogo, recimo, situacija u kojima se pokazuju manevarske sposobnosti ruskih aviona, ignorišu ljudi činjenicu da to nisu uopšte avioni, nego to su neki švajcarci na takmičenju radio upravljanih maketa. Ali u toj klimi se očekivalo da se mora desiti čudo, da se to podrazumeva. Iako je ruska vojska zaglavila, jako je pokazala jako mnogo problema, od slabosti sistema rukovođenja, komandovanja, nedostatka nekih vrlo važnih elemenata u onome što se očekivalo u prikazu njihove vojne moći. Tehničke ozbiljne probleme imaju. Reaktiviraju sredstva stara 60 godina, 70 godina, što je potpuno jasno da je posledica nedostatka savremenih sredstava. Proizvodnja se jako teško prilagođava i ne može da obezbedi zamenu adekvatnu gubicima. S druge strane imate Ukrajinu koja ima čitav arsenal NATO, odnosno Amerike iza sebe. I u takvoj situaciji koju imate, kad imate takvu sliku pred sobom, mislim da na Balkanu imamo još mnogo onih koji su simpatizeri, koji kažu, ne, nije to tako i ta famozna priča koju ste vi pomenuli, nisu Rusi upotrebili kapacitete. Koje? Nuklearno oružje. Čujte, ako dođe do nuklearnog oružja, onda su stvari otišle zlo i naopako. Господин Арес, морам да ја прашам. Гледате, имаме војна околу Нагорно Карабах, Азербејджан и Ерменија, и некаде пред 30 години ерменците, користејќи го советскиот начин на војување, ја победуваат азербејджанската војска. 30 години подоцна, азербејджанците веќе ја менуваат својата војна доктрина, дронови, бајрактари и така натаму, и пред 2 години ја растурат ерменската. 44 немно брато. Апсолутно. Сигурно. Ви имате во Либија, каде што овие групации Вагнер војуваат со структури кои се поддржани од Турција, исто бајрактарите ги растурат. Кој не е некој дрон кој е спектакуларен, кој е спорт дрон, кој лесно може да се прави, меѓутоа дрон ко дрон, бајрактарите и во Нагорно Карабах и во војната за Ерменија. И други додеше, да, и во првите месеци на војната во Украина и во војната во Либија, прави растур систем, ја поразува руската. Што носи ново ова војна од некој војнички таков аспект, чисто да не Да се разумемо, ту се некако дронови намеќу као прва слика која се види, али правила игра ратување се нису променила. Занатски радите посao кој увек и наравно долазе нова техничка средства. Можда ќе едnog дана у будуćnosti да заиста пресудну улогу имају само средства која раде на autonomno, koristit ćemo vjerojatno vještačku inteligenciju, o tome možemo da raspravljamo. Ali ovo je sad 2023. godina, besplatne letelice su jako korisne, obavljaju prije svega jako mnogo posla u korekturi artiljerijske vatre. Pronalaženje ciljeva je jedan dio teme, ali onda korektura vatre je jako bitna, jer vi sada ono što je trebalo artiljercu nekada gdje je bilo najveći zanatski problem kako raditi, imate u realnom vremenu, direktan prenos situacije na terenu. I to je, ali zapravo, artiljerija je glavno sredstvo rata u Ukrajini. To nekako, priča o droni, to je sovjetski način na vojuvanje. Posljedica realnih resursa s kojima raspoložite i statičnosti linije fronta. Ali on je presudni moment posle pokušaja ruske vojske da nametne dinamična dejstva, da nametne stil ratovanja koji izgleda kao ekspedicija od NATO ratovanje. Znači, obrazac je bio isti. Posle koncentracije snaga izveli su jednovremeni udar po sistemu protivvazdušne odbrane i elementima avijacije Ukrajine. Pokušali su da izvedu niz desantnih operacija u širem pojasu oko Kijeva. Zadovoljili su se s jednom jer pokazalo se, postoje razlozi zašto se pokazalo da ne mogu da polete Miljušini četvoromotorni iskrecipa brance, ali namera je bila jasna. Uzeti pojas aerodroma oko Kijeva, oklopne mehanizme jedinice su napravile brze prodore. Da zazemite ukrajinska televizija i da proglasite pobeda. Zato što vi vidite sliku, vidite onu sliku koja je forsirana medijima, ali recimo nešto što me jako u domenu vojske kao struke fasciniralo jeste ta smjelost kojom su neke ruske armije sa jako mnogo tehnike, jako mnogo ljudi otišlo autoputima direktno na Kijev preko istoka.
Imali ste izduženu kolonu, znate, tad na početku rata, kad su medijima imali potrebu da se pokaže na mapama linija, oni su povezivali liniju između neistorednih tačaka gde se nalazi ruska vojska, ali činjenica da su zapravo ruske jedinice na nekim putevima bile razvučene, baš tu, u širini puta. Realno su kontrolisali onoliko koliko automatski top 30 mm sa borbnog vozila pešadije BMP-2 tuča levo-desno. Ostavili su brigade ukrajinske vojske iza sebe. I kad su se Ukrajinci pokazali dovoljno otpornim, konsolidovali su se, kad je otpala ta mogućnost koju vi pominjete, na televiziji smo saopštili šta se dešava, ko je sad vlast, Rusi su preživali jako žestoke udare ukrajinske artiljerije. To je nešto što još uvijek nije dovoljno obrađeno kao tema. Ruski generali koji su komandovali armijama, armije su imale veliki nivo autonomije u svojim zonama odgovornosti, su posegnuli za bataljonima iz vazdušno-desantne vojske, jer su oni bili popunjeni, to su profesionalni bataljoni koji su prvi ušli u proces modernizacije pristupa rekrutacije kadra, prvi su dobili profesionalne vojnike. Njih su gurnuli prema napred i ukrajinska artiljerija je nanjela jako velike gubitke tim snagama, demorališuće gubitke. I rat je postao statičan. I onog momenta kada je postao statičan, pokazalo se da artiljerija ima glavnu ulogu. Ukrajinci su potrebili nasleđe sovjetskog perioda u početku, ali od proljeća prošle godine je došlo do tog prelomnog momenta kad je Zapad umjesto sredstava koje se mogu ponijeti u ruci, simbolično, lakih prenosnih raketnih sistema protiv vazdušne odbrane, to su, da podeostavimo gledocima rakete koje se lansiraju s ramena, i protiv oklopnih raketa, ručnih bacača, šta ste već imali, odlučili su da im pošalju artiljeriju, haubice, kalibra 155 mm. Raznih tipova, razni performansi, ali većina tih oruđa omogućava dejstvo na udaljenostima do 40 km. To je više nego što stvari ruska artiljerija, jer većina ruskih oruđa završava sa maksimalnim dometima negde oko 24-25 km. Ima izuzetaka, ali nemojte mi jednu bateriju sada stavljati ispram desetina baterija koje zapravo određuju svakodnevicu rata. I cijeni se da, naravno, teško u ovom momentu biti potpuno siguran u rezultate, u tragičnu sliku rata, ali recimo na obe strane postoje procjene koje dolaze iz stručnih krugova o tome da 4/5 gubitaka otpada na dejstva artiljerije. Čak obostrano, na obe strane. Na човечка, на војна сила, така? Da, 4/5 gubitaka žive sile otpada na artiljeriju. Ima procjena da to i daleko preko 90%, da ne ulazimo toliko radikalno, govorimo znači o velikoj nesrazmeri gubitaka od artiljerije i svih ostalih okolnosti koje me neko može izbiti glavu. Zato Zelenski bara tokmu artiljerija, Zato je artiljerija, zapravo je Ukrajinu održavala odluka NATO da uđe u rat. Izvijam se što koristim takvu frazu, znate, svi to izbjegavaju, ali NATO je ratujuća strana. I vrlo važan dio. Pутин и сака да војува против НАТО, бидејќи тогаш целта може Само што Путин има двоструко поруку шалje. Ако говоримо генерално о људима из неговog окружења, с едне стране кажу за пропагандни ниво, ми ратуваме против НАТО, ali svaki put prave ustupke NATO. Oni se ne ponašaju prema NATO kao prema ratujućoj strani kada se nađu suočeni sa direktnim pretnjama. I onda stalno pomjeraju te famozne crvene linije od početka rata. Zapravo činjenica da NATO pruža obavještajno izvijačku podršku Ukrajini. Oči i uši ukrajinske vojske je NATO. На кој начин го прават? Електронско извиđање, prikupljanje podataka kroz human intelligence s raznim ljudima, sve forme obavještajno izvijačke djelatnosti koje postoje se koriste. Svaki dan u blizini ruskih obala, kroz međunarodne vode, lete američki, mornarički patrolni avioni, američki dronovi, američki avioni za elektronsko izviđanje, zatim američke leteće radarske osmatračke stanice su dovoljno blizu da mogu da prate situaciju. Od toga pa do agenturnog rada. Ukrajina je bombardovana obavještajnim informacijama koje njima daje NATO. Oni im obezbeđuju da vide šta se dešava tamo gdje Rusi ne mogu da pariraju, Rusi nemaju adekvatna tehnička sredstva kojima mogu da pariraju toj superiornosti NATO, prije svega Amerikanaca, pa onda svih ostalih u prikupljenju informacija. Zatim, idemo drugu temu, to je snabdijevanje naoružanja vojnom opremom. Koliko god da Ukrajinci su odlučeni da vode rat, a ne smemo to da osporimo, jer razumem emociju koju ima masa ljudi u Srbiji i Makedoniji kad je reč o Rusima, ali Ukrajinac želi da se bori. Vi ne možete da negirate njegovu spremnost da se bori, ali ne bi to ovako funkcionisalo da nije
uz ne samo haubica 155 mm, nego i činjenice da su Amerikanci odobrili ili poslali 2 miliona projektila 155 mm. Oni su 2 miliona. Zamislite 2 miliona, kad biste krenuli sad da računate o gabarite, mase toga, treba to prevesti. Jedna velika logistička operacija stoji iza rata u Ukrajini, jedna granična operacija prevoza svog tereta do granice Ukrajine, onda distribucije do ukrajinskih jedinica. Preko Polska, pa... Da, ali to je ogroman poduhvat koji logistički podržava ukrajinsku vojsku. I naravno, apetiti Kijeva su sve veći. Amerikanci su se odlučili da isporuče višecevna lansera raketa M142, onaj poznati HIMARS. Onda je nekoliko saveznika dalo lanser M270. Bio nam je poznat ranije u slengu iz hladnog rata kao MLRS, a to je zapravo skraćenica višecevni lanser raketa. Tu je zapravo isto sredstvo. M142 HIMARS je na točkovima. Ima blok sa 6 raketa, modul sa 6 raketa. Njegova verzija s gusjenicama, koja je nešto starija, nosi 12 raketa. 2 puta po 6 raketa. U hladnom ratu se forsiralo, naravno, gusjenično vozilo. U moderne vremena Amerikanci za ekspediciono ratovanje napravili varijantu koja će biti mobilnija, ali ono što je bitno kod HIMARS-a, zašto je ono sredstvo strategijske vrednosti, zato što je jedan jedini divizion, recimo ekvivalent 18 oruđa, što bi rekli kod nas baš formacijski divizion, parira ruskoj artiljeriji. Pokazalo se da pronaći HIMARS, uništiti HIMARS nije ni malo jednostavno. Lako je na konferenciji za štampu, ali teško u stvarnosti. Tako nešto uraditi i Ukrajinci kada lansiraju HIMARS, pošto on ima vođene rakete, oni moraju prethodno da definišu gdje je objekat dejstva. I za toga mora da stoji jedna kvalitetna obavištena priprema. Vi procijenite zašto negde dejstvujete, odlučite o tome na prilično visokom nivou u sistemu rukovođenja i komandovanja. Kada raketa poleti, ona leti na, znači, unapred zadate koordinate gdje ste došli do obavještenih saznanja o tome da imate neki rentabilan objekat dejstva. I to HIMARS čini opasnim i HIMARS je pokazao se izuzetno razarajućim bez ruskog protivdejstva, a domet koji ostvaruje pokazalo se pri rata da podaci koji su navođeni nisu bili tačni, zapravo pričalo se o 60-70 km, ali HIMARS može da pogodi preko 90 km sa raketama serije koje sad imaju takozvani GMLRS sa GPS korekcijom putanje. 90 km. Do 90 km, a onda su isporučile rakete koje mogu da dejstvuju na 150 km. Sad nešto što je tehničko pitanje, ali simbolično pokazuje tu složenost odnosa politike, emocije, rata, odnosa između istoka i zapada je raketa koja se zove GMLRS. To je skraćenica. A Amerikanci vole da daju skraćenice. Udarni. Da, ta raketa kada se, izvija se, to je GMLRS, ovo što sad imaju, ATACMS, je raketa koja omogućava da dejstvujete na udaljenostima od 300 km. Tamo gde ide 6 manjih raketa, ide jedna ta raketa, znači jedna HIMARS će lansirati jednu, ali na 300 km visoko precizno. Što znači da može ruska može da dejstvuje po dubini Rusije. Ključna ruska prednost je prevlast u vazdušnom prostoru. Ukrajinci su ušli u ofanzivna dejstva od 4. juna u Zaporoškoj oblasti i Južno-Donetskoj oblasti, bez mogućnosti da dovedu pitanje rusku prevlast u vazdušnom prostoru. I to je ključni problem koji imaju. Ali ruski avioni imaju ograničen taktički radijus i većina baza se nalazi na udaljenostima 100, 200, 250 km od linije fronta. To su baze koje bi mogle da budu na udaru raketa koje imaju Ukrajinci. Zatim, neke baze su tu na teritoriji Rusije. Zbog političke veze, odnosa Rusije prema NATO, septembar prošle godine, stav Moskva bio da, NATO ratuje protiv nas, ali crvena linija ima isporuke raketa dometa 300 km. Čekajte. Ako vi kažete da oni ratuju protiv vas, onda to ima neke posledice. A zašto sad je ovo definisano kao crvena linija? Da, sve što se dešava sa snadbijavanjem naoružanjem Ukrajinaca, Moskva prihvaća, ali ne i rakete dometa 300 km koje bi mogle da ugroze ruski teritorij. U to vreme potparolka Ministarstva spoljnih poslova Zaharova je vrlo tvrdo nastupila i Amerikanci su shvatili da se ozbiljno misli o toj crvenoj liniji i znate kako kod njih ide to preko medija bliskih nekim izvorima, došli su do usputog saznanja da se ne bi isporučilo takvo sredstvo, jer Ukrajinci bi s njim mogli da dejstvuju po Rusiji. Onda su prošli mjeseci rata, Zapad je podizao nivoje dometa,
Znači, sa onih raketa 90 km prešlo sa 150 km, to je već pola, pa su poslane rakete od Britanaca koje mogu da odu dalje, to oduše vazduhoplovne rakete. Ukrajinci su nekako navikli Rusiju na stalna dejstva dronovima sa malim bojivim glavama, ali tu se razumemo česta dejstva u letanju u ruski vazdušni prostor. Rusiju povlako, psihološki, uvlače rat rusku populaciju u dubini terena i sad najnove informacije kažu da izgleda da je primjećano da su kontejneri sa raketama do 300 km u Žešovu, u Poljskoj, možda su Ukrajini, možda nisu, ali mi više ne sumnjamo da će doći do ukrajinske vojske. Jer se nivo, jer Rusija nijednog momenta nije pokazala radikalnu odlučnost prema NATO. Uvijek ostaje ta pretnja nuklearnim ratom, uvijek ostaje to posjećanje na činjenicu da Rusija je nuklearna sila, ali do sad, ono što su Vašingtonu odlučili da isporuče naoružanje, isporučili su, zapadna demokratija ima, kakva god daje, ali ima svoje unutrašnje tokove, rasprave, diskusije s tim temama. Od prošle jeseni se diskutuje o isporuci višenamjenskih borbnih aviona u Ukrajini. Naravno, svaki posmatrač koji se bavi vojskom, jasno mu je odavno da će ti avioni biti isporučeni. Ali da demokratija traži mnogo diskusije. Sigurno, можеме ли да изанализираме кинжалите руски и патриот системот американски, или пред 2 или пред 3 недели, всъщност беше главната дебата дали е уништен еден систем патриот. Što kažu Ukrajinci, sami su se iznadali, Amerikanci onda rekli, pa ste zaista oborili. Da ništa nije naborivo. Problem je u slici koja se stvara među tehnicistima. A самите Украинци велат дека срушиле 90% вероятно од кинжалите, нели, кој се сметаше дека ракета против која нема против одбрана. Ајде, вие како... Od svake rakete postoji protiv odbrana. Nijedno sredstvo nema sa druge strane 100% efikasnost, jer tu je istina negdje između. S jedne strane jasno da Kinžal brza raketa koja će izvršiti svoj zadatak sa velikom vjerojatnoćom. Čak i ako može biti oborena, veća šansa da će doći do cilja nego da će biti oborena na svoj maršruti. Ali tih raketa ima malo, premalo i njihova ekvivalent dejstva je ekvivalent bilo koje aviobombe. O tome treba razmišljati. Amerikanci tamo gde su ostvarivali prevlast Сигурно, немаат русите доволно капацитет. Не могу. Обично се велеше дека постојат нели овие микрочипови и така на. Кинжал звучи пропагандно jako dobro, ali realna šteta koju Kinžal može da uradi na duže staze je samo direktno vezana za kvalitet ruskog obavještajnog rada. Kinžal može da uradi neki posao, ako vi tačno znate gdje ste dejstvovali sa njim i zašto ste dejstvovali. Ali kod Rusa se do sad pokazalo da ne mogu da razreše taj problem. Kako da zaista precizno identifikuju mjesta gdje se nalaze unosni objekti dejstva, gdje se nalazi recimo komandno mjesto ukrajinsko, gdje se nalazi skladište sredstava koje su stigla sa zapada, provodi neka forma obuke. Bilo je uspešnih dejstva, ali ako bi statistički gledali koliko je bilo neuspešnih dejstava, onda vidimo da tu postoji jedna velika disproporcija. Tamo беа погодувани трговски центри, училишта беа, детски градинки погодувани. Не дека сака Русија погодат, туку им промашува ракети. Да, činjenica da Ukrajinci imaju motiv da vam ne kažu gdje su pala sredstva. Ukrajinci imaju jako strogi propise, zabrana je na snazi snimanja bilo čega, jer vi zapravo činite veliku uslugu ruskoj obavještajnoj službi ako biste objavili fotografije. Kaznili su oni koji su slikali dejstvo o patriotima, jer vi otkrivate vatrene položaje tih sistema. I naravno, Ukrajincima ne bi vjerovali ni riječi kada zvanično govore o tome koliko si oborili sredstava koje stižu generalno, krstareće raketa koje stižu sa istoka i Kinžala. Ali da se razumemo, i raketa koje poleću sa strategijskih bombardera, i H-101, i 555-ica, i kalibara koje koristi ruska ratna mornarica. Ukrajincima jeste želja da Rusi ne znaju stvarne efekte dejstva, gde jesu pogodili, gde nisu pogodili i kakve su rezultate uradili. Nije Rusima to lako saznati, jer, znate, famozna narodna priča o satelitu koji je sve moguće. Satelit je ograničen, on prolazi određenom orbitom određeno vrijeme, ima svoje vrlo bitne tehničke ograničenja. Naravno, Ukrajinci vrlo često pronalaze rusku agenturu na terenu, što dovoljno govori da pokušavaju, naravno, klasičnim radom vrbiću ljude dođu do informacija. Ukrajinci se trude da što je moguće više bezbjednostno zatvore svoj sistem. To je prirodno ponašanje, posle rata ćemo praviti analize o stvarnim efektima, ali su oni ograničeni, jer pravit ću vam jedno drugo poređenje. Ruska avijacija koja bi mogla da sa raketama vođenim bombama manjeg dometa uradi jako veliku štetu Ukrajincima, ne preduzima operacije. Ona je vezana uglavnom za front
za besmisleno dejstvo sa nevođenim raketnim zrnima koje se obavlja u plitkoj dubini po prednjem kraju ukrajinskih snaga. Od marta mjeseca dejstvuju sa aviobombama, tu negdje u okolini. Lancet je sredstvo, besplatna letelica Lancet, koje je omogućilo efikasnije kontrabatiranje, borbu protiv ukrajinske artiljerije, ali sve o čemu mi pričamo dešava se na liniji fronta, tu, negdje, na samom frontu. Ali u dejstvima po dubini ruska avijacija je imala vrlo malo pokušaja da preduzme vazduhoplovne operacije, a tad vi pod jednim krilom aviona možete da ponesete onoliko koliko eksploziva donese nekoliko jako skupih raketa velikog dometa. To je ono što nisu mogli sa tehnologijom da kopiraju Zapad. NATO, kada je dejstvo, oni su ostvarivali prevlast u vazdušnom prostoru i kad smo imali 1999. godine iskustvo iz svakog neprekidnog dejstva NATO, činjenica da protivvazdušna odbrana koju je imala u to vreme vojska Jugoslavije nije mogla da zaštiti nijedan objekat dejstva, i ako ih odvratite u nekoj situaciji, oni će doći ponovo i uništiti taj objekat dejstva. Ruska avijacija posle 3 dana rata je odustala od borbe za prevlast u vazdušnom prostoru Ukrajine. A nivo šteta koje bi trebalo da učine ukrajinskoj odbrani, u najširem smislu reći, i oružanoj sili, ali i kompletnom državnom aparatu, nekim vitalnim elementima funkcionisanja države, može da se ostvari isključivo dejstvom avijacije, taktičke avijacije, a ne dejstvom krstarećim raketama pojedinačno sa distance, jer Rusija je previše siromašna da bi se oslanjala na krstareće rakete. To je bila američka privilegija za neka ograničena dejstva. U prvim fazama rata kada je trebalo uništiti, u situaciji kada je protivnička PV još bila respektivna neke objekte dejstva, u nekim specifičnim situacijama prikaza sile, ali ne možete da vodite kontinuitetu, jedan dugotrajni rat kome prije svega sučeljavate resurse koristeći isključivo krstareće rakete. Сакам 2 или 3 прашања ќе ги спојам во едно. Гледате, например, Украина ја менува својата војна филозофија, војната стратегија, помалку или повеќе заличува на НАТО армија, која има структурирано својата армија по НАТО или според НАТО принципи. Тоа е една работа. Втората работа е во војната во Грузија и во почетокот на војната во Украина кај Русија се јавија комуникацијски проблеми на врски И сега ги имаат, да. И сега ги имаат, па бара нели помош од одредени кинески воени извори за да може да ги решат тие комуникацијски проблеми. Третиот проблем е русите остана на тоа советско војување, Алепо, Грозни и така натаму и така натаму. Сега тука Мариупол и одредени. Не, тоа само советско, али тоа е заpravo немогуće Каде да што се реши проблем. Уништувате тепих, нели, Проблем руските војни мисли. Се извинувам, гледате, американците може да инвестираат во носачи на авиони. Русите не беа доволно богати, не инвестира во носачи на авиони, а треба да покријат одредена територија и тоа го правеа со овие крстаречки ракети, нели, развија мит дека имаат најсилни, најмокни крстаречки ракети кои можат од Касписко море да бидат лансирани до Лондон и така натаму, и тоа се покажува дека не е баш така. Беа русофилите или рубља патриотите многу разочарани кои им реков дека мора да користат чипови, тоа не го кажав јас, него го прочитав во западни медиуми дека мора да користат чипови кои ги произведат или Тајван или Јужна Кореја и дека сега има проблем како да се снабдат со тие чипови, затоа и дел на руските ракети се мали по обем или промашуваат бидејќи нема таа прецизност, таа електронска. Тоа може да биде проблематично за да се разумемо. И америчка војска да добија наоружање кое врло често неки специфични материјали да би било направено мора да njihova индустрија добави од Кина. Сега имаше анализа, нели, во американските медиуми дека американците во војни бродови заостануваат зад Кина, меѓутоа Јапонија и Јужна Кореја се во кондиција да произведат бродови кои можат да и парират и по брзината и по начинот. Да, само што американци воле да преценат противника. Ви сте говорили о миту брзог продора Совиета во време хладnog рата. Тоа е мит кој треба да оправда несразмерно велико улагање национални богатства земјалја НАТО у војне потреби. Тада е било потребно да створите слику да е противник опасен, jer тоа било клучно оправдање. Када говориме о Русија данас, Русија ја остала у време Советскog saveza, jer ona i dan danas za početak i kraj analize ima nuklearno oružje. Činjenica da ima nuklearno oružje je zapravo glavni adut. Ali ruska vojna praksa se pokazala na terenu jako problematično. Većina sistema kopne vojske je nasleđena iz vremena Sovjetskog saveza, dobro, kod Ukrajinaca sve.
ali na ruskoj vojsci je bio taj teret da provede jednu brzu, dinamičnu operaciju i da nametne rešavajuću situaciju. I nije uspjela i ne može da uspije zato što se postupa vrlo konzervativno, ima mnogo problema unutar ruske vojske, pre svega sistema rukovođenja i komandovanja. S druge strane, ako vi čitate ruske naučne i stručne vojne časopise, tamo ima jako mnogo lepih analiza, ali postoji veliki raskorak između intelektualnog dijela, koji sjedi negde u kancelarijama i piše svoje, ljudi koji zaista vode vojsku. Mislim da je kod Rusa jako veliki problem zapravo bio taj mehanizam rukovođenja i komandovanja koji je zavisio od političke podrške. Ministar odbrane Šojgu je čovjek koji nije služio vojni rok, usput budi rečeno, koji se okružio sa pristalicama i koji je tražio da po dubini svi budu pristalice. Stvorena je vojska onakva kako smo mi skloni da pravimo na Balkanu, koja je bazirana na raznim finanskim uslugama, poltronizmu, kumovskim vezama. Jugoslovenska narodna armija u lošoj varijanti, da se razumemo. Ovo što se dešava... U vremena Veljko Kadijevića. Ovo što se dešava, nije Mitriazov. ni malo pozitivno za analizu ruske vojske činjenica da je bilo toliko mnogo očiglednih radikalnih promašaja. Znate, situacija u kojoj ima ruska vojska, vojnici obični, obraćaju se medijima, traže podršku, kritikuju svog pretpostavljenog, jer kažu, nije reč o struci, nego reč o njegovom bahatom ponašanju prema ljudskom životu. 20 generali. Bila jedna situacija, recimo novembra prošle godine, jedan ruski pukovnik Ahmedov je komandovao 155. brigadom mornaričke pješadije, to je zapravo pješadijska brigada iz Vladivostoka. Njegov pretpostavljam je rekao da idu u juriš na jedno mjesto, to je dobro, ako uzmu Pavlovku, dovešće u pitanje ukrajinsku odbranu Ugljedara i kroz jedan uski prac, kao što sad Ukrajinci rade, pokušao da provede tehniku i to je završilo sa masovnom pogiblji vojske. Kad su se vojnici sudili da se žale, da se obrate ljudima koji žele da ih saslušaju, da pustili su svoje priče društvene mreže, pustili su medije, pa kao ljudi, ovo nije kritika, nego čovjek radi besmislene poteze. Ahmedov je dobio mjesto komandanta armije. I onda je od Šojga pred kamerama dobio generalske epolete. I 13. 14. juna, doduše sad njegove nove zone odgovornosti, Ugljadar je dolje južno-donetski kraj, sad je on sjevernije, kod Kremne, Rusi treba da pređu napadna dejstva, neko je naredio da vojnici moraju da se postroje da čekaju govor svog generala koji će mu objasniti zašto oni ratuju. Čekali su ga par sati i poklopili ih je ukrajinska artiljerija i kažu ruski izvori da je bilo preko 100 mrtvih. I da su oni u jednom momentu, zbog neće bahatosti, imali više poginulih nego ih jedinice koje su bile na ključnim pravcima odbrane od ukrajinske ofanzive sa NATO naoružanjem. Te probleme ne mogu da razreše. Iako ima i drugih primjera, recimo odbranu u Zaporoškoj oblasti, da pod čitom pojas od Hersonske oblasti do Ugljadara je organizovala recimo grupa ruskih generala koja je vreme rata izrasla i onog trenutka kad su pokazali sposobnosti, smijenjeni su s dužnosti. Recimo primjer, general Teplinskog, komandanta vazdušne desetne vojske, čovjek je iz Donbasa, on je preuzeo dužnost komandanta ruskih padobranaca u juna 2022. godine, dobio je komandu nad grupacijom koja je bila u Hersonskoj oblasti, predložio je da se povuku iz Hersonske oblasti još u početku septembra, jer mu je bilo jasno šta se dešava, da je to neodrživo. Nedugo iza toga je polako počeo da silazi sa scene, sve manje da se pojavljuje. Novembru 2022. naređeno da se ruska vojska povuče sa tog prostora, a Teplinski je smijenjen s dužnosti, ne stoje na nekoliko mjeseci. I onda su ga vratili na front sa zadatkom da sredi odbranu. Naravno, očigledno je da postoje s ruske strane jako ozbiljni problemi u kadrovskoj politici, jako veliki upliv politike, jako mnogo poltronizma, jako mnogo želje da se neki ljudi afirmišu. Na to ukažuva Prigožin i grupata Wagner. Možemo li da analizirame? Pa Prigožin je zapravo veća opasnost za rusku državu nego ukrajinska vojska. Jer Wagner i druge organizacije koje sada nastaju su postale konkurencija ruskoj oružnoj sili. Ne smije država koja sebi želi dobro
da dovede u pitanje državni monopol nad oružanom silom. Ne može u jednoj državi da postoji paraliza, ne mogu da postoje druge organizacije. Mi smo u Srbiji imali iskustvo sa jedinicom specijalne operacije, gde grupa ljudi iz te jedinice, koja je bila plaćena, regrutovana od strane države, nekoliko ljudi. Legija. Ne pričamo znači čitavoj jedinici, nego dio jedinice je počeo da izvršava naređenja političara po paralelnoj liniji rukovođenja komandovanja i na kraju to kulminiralo atentatom na premijera Zorana Đinđića. U Rusiji stvorena je jedna kompletna organizacija koja ima svoj obavještajni rad, koja ima svoju propagandu, svoje tenkove, svoje haubice i prije svega jedan ozbiljan nivo javne podrške. I to je jako opasno, jer Rusi su tu ušli u u licemjeran odnos, u zakon je unijet član koji predviđa kao krivično djelo diskreditaciju ruske vojske. I vi ako date nekoliko izjava koje su neprijatne nekome kojim se nisu svidjele, jer kritički analizirate neke poteze, mogli biste u Rusiji kao njihov državljanin dobiti krivičnu prijavu. A s druge strane, imate Prigožina koji svaki dan radikalno diskredituje Šojgua i generala Gerasimova i sve ostale i otvoreno ih izaziva. I zaista suštinski diskredituje rusku vojnu moć. Jer ruska vojska imala mnogo problema, prvi put sada u odbrani od ukrajinske ofanzive ostvaruje dobar rezultat. I sad je to prvi put jedna drugačija slika, ali do sada je Prigožin imao odrešene ruke, jer sve što je radila ruska vojska je bilo predmet njegove kritike i to svakoćom. Jer činjenica je da osim Wagnera ruska vojska nije imala napadnih dejstava, teritorija Ukrajine koja je bila pod kontrolom ruske vojske je stalno opadala. Posle povlačenja sa sjeveroistoka Ukrajine u proljeće 2022. godine, ruska vojska je stabilizovala liniju na onim područjima koje su tad imali pod kontrolom. Ali onda su se povukli iz Hersonske oblasti, izgubili su liniju fronta, slomio se front u Harkovskoj oblasti i od novembra zapravo ruska vojska je tamo gdje je bila. To su mala pomjeranja, vrlo mala pomjeranja koje se plaćaju velikim ljudskim žrtvama, a Wagner je uzeo Soledar, uzeo Bahmut sa jako velikim gubicima, ali su oni stvorili sada mit u toj slici da su oni ti koji su efikasni za razliku od ruske vojske. Всушност, сега Бахмут, кој нели е на некој начин центар на таа мок што ја покажа Вагнер и Пригожин, се многу поопасни за Русија, се многу поопасни за Путин, не за Шојгу, веќе се за Путин многу поопасни. Опасно е zato što se stvara slika o tome da nije kompetentan državni sistem. Čujte, to je zemlja u ratu. Proveli ste djelomičnu mobilizaciju. Pa šta onda, kakvu poruku šaljete rezervistima ako dozvolite da recimo Prigožin rekrutuje ljude koristeći otvoreno u reklamama? Znači, ne govorimo samo o nekom verbalnom incidentu, frazu dođite kod nas umjesto da vas mobilišu jer ćete biti pošteđeni vojnog idiotizma. Nikad u istoriji Rusija nije ratovala sa profesionalnom vojskom koja je oslonjena isključivo na finanski motiv. Ruska vojska je uvijek dolazila do izražaja u odbrambenim ratovima. Ruski mitovi su masovni otpor Napoleonu, masovni otpor Hitleru. A ne ekspediciono ratovanje, ne plaćeništvo. I sad odjednom imate potpuno zamjenu sistema vrijednosti, pare su postale motiv jer i u pokušaju vojske da regrutuje dobrovoljce, pravljene su snažne kampanje sa billboardima na ulicama ruskih mjesta u kojima se poziva da se za određene pare ratuje. To nije mehanizam koji može da pridobije jednu jaku ratujuću vojsku. Господине Радич, еве, дозакружуваме интервјуто. Иран и Израел. Иран и иранските дронови, дели крстарички ракети, во еден период даваат сила на руската војска, а се очекуваше дека Израел ќе им помогне со овие нивни системи железна купола и како ги нарекуваат, нели, на украинската војска, за да може да се справи со дел на руските ракети и Израел не влезе во тој конфликт. Иако нели сите очекувавме дека тој конфликт на Блискиот исток помеѓу Иран и Израел ќе го видиме на украинскиот фронт, тоа не се случи. Меѓутоа делови на оружје се едната на другата страна. Да, и тоа е интересантно како дошло до поделе света која е врло очигледна. Кој дае оружје еднима, кој дае оружје другима. Можеме ли Иран и Израел малце во украинскиот конфликт да го анализираме преку оружјето, овие ирански дронови, шехади и така натаму и ова железна купола на Израел? Обе земји имају
jako snažne motive da uče iz Ukrajinskog rata i ako sudimo po onome što su radili u nekoliko prethodnih dekada, onda možemo da očekujemo da se tamo te lekcije pažljivo proučavaju i traže se slabe tačke protivnika. Jer dugoročno gledano sukob između Izraela i Irana svima nam se čini kao neminovnost. Како прашање на време. I to je samo neka situacija koja će u datom istorijskom momentu da se dogodi i mislim da to tehnološko odmjeravanje snaga je tu jako interesantno, jer za Izraelce je pitanje da li oni mogu da prihvate dugotrajan pritisak Irana, otvorene Irana, a ne preko Hezbolaha na svojoj teritoriji sa ispaljivanjem mase artiljerijskih raketa, u budućnosti naravno mnogo više dronova. Šehid dronovi koje koristi ruska vojska pokazali su se kao efikasni, pre svega zato što su jeftini. A kada je nešto jeftino, tehnološki jednostavno možete da pravite u velikoj količini, čujte, bogaćete vi neke, ali proći će ih dovoljno. Ograničena je ubojna glava tog sredstva. Sad je pitanje svih pitanja da li željezna kupola ili neki novi sistemi koji se pojavljaju mogu da garantuju bezbjednost Izraela. Mislim da ne. Zato što svaki put kad ste u pasivnoj poziciji, svaki put kad se dovedete u odbranu, vi ste zapravo izgubili. Vi ste predali inicijativu i vi trpite neke gubitke, na duži rok ste ugroženi zbog činjenice da će iznaći protivnik način da savlada vašu odbranu. Ali izraelski doktrinalni pogledi su uvijek bili radikalni, ofanzivni. Izrael ima nuklearno oružje, Izrael je pokazao da se ne suzdržava upotrebe sile kada zatreba, onoliko koliko treba, da tu nema neke političke kalkulacije i Izrael ulože prije svega koliko god da su radili na defanzivnim kapacitetima da bi kontrolisali postupke ekstremista iz Hezbolaha i Palestinaca, da ipak na kraju oni se prije svega uzdaju u svoju ofanzivnu moć. Uništenje protivnika, uništenje njihovog sistema rukovođenja, komandovanja, glavnih protivničkih resursa je nešto što je bilo i ostalo osnovni adut izraelske odbrane. Napad, a ne čekanje na protivnika koji brani. Činjenica je da možete da kritički kažete pa dobro, ali oni već godinama su u situaciji u kojoj samo odgovaraju na napade, postalo već ritualno to ispaljivanje raketa na izraelski teritorij, ali to nije otvoreni sukob. To je nivo provokacija, nivo incidentnih situacija, ne nešto iz čega treba da izvučete prelako, nasle toga ne smijete prelako izvučete zaključak o tome šta bi se moglo dogoditi kad bi došlo do otvorene vojne konfrontacije Izraela i Irana. Уште едно прашање, поставено за крај. Големите татковински војни, русите, Руската федерација, Царска Русија, Советскиот сојуз, во најголем дел ги водат на територија на Украина. Тоа е еден суров краински народ, говорам за украинскиот народ, нели, без разлика колку биле блиски со русите, украинците дават најмногу жртви во текот на Втората светска војна според глава на жител, затоа украинците добиват и во рамки на Советскиот сојуз столче во Обединетите нации за да им биде, нели, да им се даде награда за херојството во текот на Втората светска војна. Па ви кога видите најголем дел од светските праваци у бокс се од Украина, што ќе рече дека тоа е народ кој е ратоборен народ, кој е воинствен народ, суров народ кој по својата суровост е еквивалент со суровоста на руските војници, ако не и повеќе. Изненадени ли се русите од жестокиот отпор на украинците? Pa kao u poređenju Irana i Izraela, Rusija je gradila na nekim situacijama koje nisu rate veliko ima sliku o tome što može da uradi sa vojnom moći. Sa angažovanjem Wagnera u Libiji, u Centralnoafričkoj republici, u Siriji, zatim u januaru 2022. godine sa vojnom podrškom svojim favoritima u Kazahstanu. Stvorena je slika o tome da neke stvari mogu da urade i nešto što se dešavalo prethodnih godina je jako bitno. I političke ideje su bazirane često na emocijama, na procjeni javnog mnijenja. Kod Rusije stvarana slika o superiornosti ruskog naroda. И та слика... Мала дополна, се извинувам. Повлекувањето на американците од Афганистан, па она несправување со корона кризата, како да им даде на русите чувство дека се распаѓа НАТО, се распаѓа американската империја. Тоа е други анализа. Први дел анализа о некој почива на самој Русiji. Vidljivo je bilo da su se promijenili ruski filmovi, da se promijenila masovna kultura, da je stvorena jedna slika o superiornosti ruskog naroda koja se podrazumeva. Tome da su oni s druge strane, znate, kad je pitanje američka vojska, pospravno kauboji. A onda, kada vi govorite o krizi zapadnoevropske i američke civilizacije, koja je toliko puta bila omiljena tema od našeg prostora do Rusije,
To je jako važan element u prosuđivanju ideje da će Zapad biti po strani, da neće pružiti podršku ili bar ne u odgovarajuće vreme. To jako podsjeća na 1998-1999. godinu u Beogradu, kad je Slobodan Milošević mnoge procjene bazirao na procjeni da nejedinstvo Zapada je takvo da neće dovesti do homogenizacije u sukobu. To je možda najveća strategijska zabluda, jer to podcjenjivanje efikasnosti zapadnog demokratskog obrazca. Da, ima mnogo slabih tačaka na Zapadu, ali za sad nismo pronašli neko bolje rešenje od demokratije, onakve kakva znamo. I Zapad, kad je počeo rat, se konsolidovao, a bio bi spreman da prihvatim okladu da su procjene Moskve bile da će Zapad dospeti u veliku krizu i da neće pružiti odgovor. Ublažit ćemo to. Da u svakom slučaju neće biti sposoban da pruži odgovarajući odgovor i da je usledilo veliko iznenađenje kad je rat postao dugotrajan, a to je priča o procjeni ukrajinskih kapaciteta i kad se pokazalo da zapadni resursi postoje, da će oni narastati. I dinamika komunikacije na Zapadu sa kritičkim stavom, sa obiljenjem informacija o slabostima njihovih vojski, stvara i dalje tu zabludu o tome kako su slabi. A zapravo na Zapadu se rešavaju problemi obnove tehnoloških lanaca za masovnu proizvodnju naoružanja vojne opreme i ako gledamo taj segment koji je jako bitan, jer to su ogromni novci koji se ulažu, to će predstaviti jednu promjenu koncepta Zapada kada je reč o odnosu prema vojsci, jer vojska je bila marginalizovana. Sada mnogi zemlje razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Na tom talasu 2024. 2025. godine mnogo toga će da se promeni, sagledat će se neki konkretni rezultati sa perspektivom da se podigne proizvodnja municije, da se reše problemi u tehnoloških uskih grla u proizvodnji i zapravo misli da to određuje i dužinu trajanja rata. Da tek dolazi naredni par godina kada će Ukrajinci moći da se oslone na još veću podršku Zapada. Daleko je ona od iscrpljivanja resursa. Biće tu problema, uspona padova, ima tu kriza, zato što je Zapad iskoristio najveći dijel mogućnosti slanja takozvanih nestandardnih kalibara, čitajte ruski kalibar naoružanja, ruskih sredstava. Ima na Balkanu resursa, ali naravno ima mnogo političkih prepreka koje dovode do toga da ne mogu da se pošalju Ukrajincima. Negde ne postoji volja, negde ne postoje u svakom slučaju povoljne okolnosti za tako nešto. I ako vi budete pratili samo zapadne medije, možete da selektujete informacije o problemima. Ali je činjenica da Ukrajinci u kontinuitetu dobiju sredstva koje njima omogućavaju funkcionisanje vojske. Njima je do sad aktivna odbrana funkcionisala, jako malo terena su izgubili u zadnjih pola godine duže rata. Sad, da li je sazrela ukrajinska vojska za preduzimanje napadnih operacija velikog obima? Jasno je da nije. Ima ruska vojska svoje slabosti koje bi oni mogli da iskoriste, ali prevlast u vazdušnom prostoru je ostala pitanje svih pitanja za budućnost, jer dok god ruska taktička avijacija i frontovska avijacija u njihovoj terminologiji i armijska avijacija, znači helikopteri, mogu da suvereno kontrolišu situaciju nad frontom. Jasno je da Ukrajinci imaju jako služen manevar, jer helikopteri Kamo-52 su u aktualnoj ofanzivi ukrajinske vojske napravili mnogo štete Ukrajincima. Naravno, nije sve samo u avijaciji, ali 2023. godina gdje i dalje imamo rat resursa bez mogućnosti da neko nešto radikalno razreši. Šta god da Ukrajinci urade ili ne urade u Zaporoškoj oblasti i Južnodonetskoj oblasti, to neće dovesti do radikalne promjene situacije na frontu. Niko ozbiljno u ovom trenutku ne vjeruje da Ukrajinci mogu dođu do Krima. I u takvoj situaciji rat se prenosi dalje na iduće godine, na godine koje su pred nama, i Ukrajinci će dobijeti još resursa, a Rusi će imati sve dublje unutrašnje političko pitanje. Stvarne podrške za rat koji se vodi. I naravno, to onda otvara scenarije koji su u domenu špekulacije. Gdje je rešenje rata? Kako doći? Jer za sad NATO ima jasan stav da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine u punim granicama. S druge strane, Rusija ne kaže zvanično, ali jasno je da mora da dobije neku sliku vojne pobjede, jer to je potrebno ruskoj politici da bi preživela iskušenja koja su pred njima, da saopšte narodu su nešto stvarili, da nije taj rat bio nesvrsishodan posle toliko žrtava. I naravno da je to situacija bez izlaza. U ovom momentu. Kako da se promaši momentumo da se napravi neko rešenje. Postoji, sačekajmo još godinu dve. Onda ćemo moći da pričamo o toj temi. Nije zrelo.
Не е зрело. Nije zrela situacija za postizanje rešenja. Бидејќи ако Путин ја изгуби војната, ја губи власта. Ne može da izgubi. To je problem jer ruska država je previše velika. Sjećate se kad su popadale velike banke u Americi u vreme globalne ekonomske krize, koje su one proizvale. I onda je zauzet stav na zapadu da treba dati državne pare, narodne pare za održavanje tih banaka jer su previše bitne da bi se dozvolilo da propadnu. Jer ovako, Rusija je previše bitna država da bi se dozvolilo da propadne. I to je Rusija koja ima nuklearno oružje. Меѓутоа и НАТО е преголема сила за да пропадне. I to je pad situacija. Pad situacija u kojoj nema rešenja. To znači dolgo vreme vojne. Čekamo situaciju koja će umorot. Prilike biti tako postavljene da se prihvate i neko kompromisno rešenje koje će biti održivo. Jer bilo koje radikalno rešenje u rusko-ukrajinskom ratu nije ostvareno. Меѓутоа постојана одлука на Хаг каде што се распишува потерница меѓународна против Путин, како да се ограничија можностите Tu nema povratka, to smo mi naučili u Srbiji. со Путин да се преговара. Srbi su naučili da tu nema povratka na staro, pa politika vođena iz Beograda ignorisala Hag, ignorisala sve te signale sa zapada i vjerovali su tako oni imaju moć. Дека времето работи за нив. Problem je istoka, uključujući i nas. Koliko god da smo mi zapravo dio, sad ćemo naprati malu zbrku, koliko god da smo dio zapadne civilizacije u nekom sistemu vrednosti, mi smo ipak u narodima koji ne respektuju demokratiju. Koji ne respektuju činjenicu da tu postoje neki korektivni mehanizmi. I da ako vi dogovorite nešto sa Vašingtonom, sa jednom administracijom, da to ne znači da ćete u Hagu moći to da promenite. Jer Zapad se odlučio za mehanizam u kome za Putina nema izlaznog rešenja. Nema oprosta greha. I naravno da to jako sužava kapacitet za pregovor. Katastrofičari bi rekli nema problema, znači nuklearni rat je konačno rešenje ove situacije. Pa nadajmo se da nije, nadajmo se da u jednom momentu može da se to prekine, ali jasno da će ostati jedna snažna demarkaciona linija na istoku, linija koja će dijeliti dva različita svijeta dugoročno, ako ne dođe, eto je opet špekulativno, do radikalnih političkih promjena u Rusiji. Ја трукат ли Русија на исток? Бидејќи Русија веќе бега од Запад. Русија веќе не се доживува како западна држава, туку се доживува како некој мост кон исток, кон Кина. Всушност, Русија, борејќи се со НАТО... Ali to doživljava kao civilizacijske zablude, jer prosječan Rus šta želi? Isto što je prosječan Amerikanac. Šta želi bogati Rus? Isto što je bogati Amerikanac. Mi imamo isti sistem vrednosti, mi se po tome razlikujemo od starog istoka. Rusi koji dolaze... To je zabluda na Putin i na Rusiji, i taj problem koji je jak na našim prostorima, stvaranje slike o tome kako istok nudi neku drugačiju duhovnost, drugi sistem vrednosti, nikad nisam mogao da razumijem, jer pitam se ponekad da li su ljudi bilo kada putovali u Rusiju. Da li su oni bilo kada izašli van okvira kafane? После 5 дена во Русија, вие сваќате. Pa da li stvarate sliku koja u kafani je lako kad se lepo napijete, da pričate o tome da mi imamo dušu, a Zapad nema dušu. Ali šta je to u realnosti? Želite kupovnu moć, želite statuse, simbole, iste kao bilo ko drugi. Šta je ruska država obećala svojim vojnicima? Pa nije im obećala kao islamski teroristi dženet. Obećala im je novac. Obećala im je platu 3.500 eura, 3.600 eura. Zašto? Da bi imali kupovnu moć. Pa o tom sistemu vrednosti pričamo. Nažalost, kod nas ima jako mnogo propagande, ima mnogo ljudi koji tako olako govore o drugačoj duhovnosti. Čujete na javnoj sceni na Balkanu, možete da čujete priče o tome kako, recimo, u nekim ruskim jedinicama ljudi idu na liturgije prije borbi, onda shvatite da 4/5 tih jedinica čine ljudi koji su islamske vjeroispovesti. Čečeni. Pa ne samo Čečeni. Čečeni su marketiški forsirani, ali islamske zajednice u Rusiji su jako velike. Procenat mladih, procenat vojno sposobnih među ljudima su jako brojen. Ruska država je sada omogućila prijem u rusko državljanstvo po skraćenoj proceduri ljudima koji provedu određeno vreme na frontu, koji dolaze iz centralno-azijetskih država. Od Sirije, na primjer, isto. To su ljudi, pa da od Sirije, ali mnogo ljudi koji dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. I to naravno... Tadžikistan, pa od Tadžikistana, Kazahstana... Kirgistan i tako. Što mi kažemo pomalo rasistički iz onih stana. Da. To je jedna drugačija klima. Kad vi pogledate neki tih ruskih jedinica koje su udarne, one dolaze iz Burjatije. Burjati su dijelom šamanisti, dijelom budisti.
Петта бригада, тенковска, една од ударни снага, 11-та десантно јурична, неки од клучних единици руски војски се рекрутувани у тим крајима, они воле да причаат во овим бурјатима. Чујте, па, тоа нема везе со оним системом вредности и оним српским или македонском формом национализма крви тла, кој идентификују те луѓе како блиски нама. Ми нема да одредим тачка с тим луѓима. Не Радич. Мислам дека ова е најсеопфатната анализа за војната во Украина што сум слушнал. Благодарам. Јас Хвала вама. Уживав во интервјуто. До некоја следна прилика. Пријатно, идемо дали. Ова беше интервјуто со Александар Радич во недела бомба интервју. Не на Чанак интервју кој го баравте неколку години, трае 1 час и 40 минути. Ќе видиме, ќе оцениме дали ќе оделиме на 2 дела, дали ќе биде пуштено во едно парче, меѓутоа едно ексклузивно интервју за Новак Џоковиќ и делот со Шешел, тоа мора да го погледнете. Бриши патос не на Чанак и со Новак Џоковиќ и со татко му Срđan Џоковиќ и со Војслав Шешел. Ново друже, недела во 22 часот, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.